Statistiese analise is 'n noodsaaklike instrument in risikobestuur wat organisasies help om risiko's te kwantifiseer en te analiseer. Dit maak data-gedrewe besluitneming moontlik deur tendense, patrone en potensiële risiko's te identifiseer. Statistiese analise behels die insameling en interpretasie van data om die waarskynlikheid en impak van risiko's te bepaal. Tegnieke soos waarskynlikheidsverdelings, regressie-analise en Monte Carlo simulasies word gebruik om risiko te modelleer. Dit help organisasies om potensiële uitkomste te voorspel en areas met die hoogste vlakke van onsekerheid te identifiseer. Deur historiese data te gebruik, stel statistiese analise besighede in staat om risikoblootstelling te bereken en toekomstige risikogebeure te voorspel. Statistiese modelle kan gebruik word om die doeltreffendheid van verskillende risikobestuurstrategieë te bepaal. Risikomaatstawwe soos waarde op risiko, VAR, en voorwaardelike waarde op risiko, VAR, word algemeen in statistiese analise gebruik om risiko's te kwantifiseer. Die insluiting van statistiese analise in risikobestuur help maatskappye om ingeligte besluite te neem deur potensiële risiko's te verstaan. Dit stel besighede in staat om risiko's proaktief te bestuur en te verminder om beter finansiële uitkomste te behaal.